diri tayo yaon, tawagon tan masunod, nga mag-interpreter sa saya KURATSA, waray lain kundi ang natin bisita from Matuginaw, sayo siya nga balikbayan from Australia, Mrs. Amy Villardi, papadisan sa natin batanon, yan guapituluat, nga guest be member, Honorable Rodney Silvestre, Music Maestro.
salamat, Honorable Rodney Silvestri. Sa niyong maupay nga figura.